tugaburisha. Ndakubwiye yuko abo bamama baraje barakizwa. Ego uyo mwanya ntibavuye muri izo ngeso, ariko byasabye yuko ngenda rimwe akagenda akampekesha umwana wiwe akagenda nkamara n'isaha ntacyo yagiye, ariko mu nyuma wa mama yaraje. Hari ukuntu utegerezwa kugira ikigongwe kubwo imitima y'abantu. Yesu ashimwe. Amen. Yibuka ngaje turi Burayi, nari mfite inshuti yanjye yari yabuze umupanze we yaba muri Hollande. Uyo mukobwa nyene ko yari umugenzi wanjye, ndavuga okay, reka ndaguherekeze tujye muri enterrement ko nanguzi umuntu arafite ngaha famille. Turagenda muri enterrement, nibuka ko twafashe nka 6 heures gutyo. Tugeze muri enterrement tugenda juste twaracerewe gato, tugenda dusanga bari mu rushengero. Hari ukuntu bavuga témoignage y'umuntu yapfuye ko yari ameze. Nibuka ko iyo mutante yigeze kuza kumureba rimwe, ndavugana nawe kuri telefone, ariko ntabwo nabonye amahirwe yo kubonana nawe tuvugane. Uyo mama yari afite témoignage y'uko baravuga ukuntu yari umumama mwiza, baravuga amashuri yize kuko yaje ngaha anyapfa intambara mu Rwanda, baravuga ibitabo yanditse, baravuga ukuntu yafasha abantu. Abagenzi be ukabona yuko bari kumutangira témoignage bamuvuga wawe. Rero ikintu cyabaye naragize ndavuga mana, gute umuntu aba afite témoignage ngizo, gute ushobora kureka umumama nk'uyu ngo agakenyuka nazabona ijuru n'ibyiza byose yakoze. Bene data, umuntu ashobora kuba ari mwiza gute ariko atakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Shaka gukora ibyiza byose gute ngo Yesu niwe inzira y'ukuri n'ubugingo. Haragira ahantu sinari muzi, ariko ndarira kuko nari ifise kubabara muri jewe. Ndavuga mana, gute umuntu nk'uyu ashobora kugenda atakuzi, gute umuntu nk'uyu atashoboye kubona umuntu amubwira ubutumwa bwiza. Kandi gishyuye yuko mu nshuti ze hari abantu bazi Kristo, ariko bo bahisemo guceceka. Ndajya ngaho uragisha dize abantu barabera, ababuze ntabwo bagize baze nkaza numva nabo abana be bari kumbwira ngo yo ngo mwihangane. Ndavuga sege nawe ninde yo kwihanganisha umuntu, ariko ndikoresha. Mu nyuma dusohotse barabaza wa mushuti wanjye turi kumwe, si umuntu wahe baramuzima ngo yari umugenzi wanjye yamerekeje. Ubwo nyine turashika twavuguse 6 heures du matin, tugeze gushika 17 heures na n'amazi twarose umwanya wo gufata amazi. Ndafata amazi ndayanywa, ndafata na koki kanye ndayinywa. Ndavuga none bavuga ko ari bamanzi bahora bari iyo baje mu biriyo. Yesu atugirira ubuntu. Amen. Tugira abantu haguruka musayangane mu muji wa Liege. Bene data, haguruka musayangane. Hari imitima myinshi yiteguye, ariko nimutahaguruka ngo mwebwe mubabwire, ninde azababwira? Yesu ashimwe. Ndazi yuko ari abantu muturanye, se murababwira ubutumwa bwiza. Ndi kuvuga guturana, ndakunda ubutumwa bw'iteka inkuru mutarambira amasinzire mutazoswa kuntumira. Nibuka ico gihe nari gushaka inzu, ndarondera inzu Bruxelles, abahazi kugira uronke inzu Nyakare. Ndagenda kuvisita amazu menshi, ariko sinaronka amahirwe yo kuyabona. Hanyuma Imana ahantu juste hagiye flexible n'amatransport en commun. Hama ninjiye nsanga nuranye n'umuntu ari ububafu bwanje, hari ibintu by'ibiheko, hari ibiheko byinshi. Ndavuga sha none gamana umuye mukona akazu na yinzingo nunzanye guturana n'abarozi. Ndavuga ariko uyu ko afite igicaniro ciwe, nanje negeza kwashira igicaniro iwanje. Amen. Ubwo nyene inzu yanjye ndayitanga kuko hari igicaniro. Wa mugore hari igihe bwambere yarasakandamutse, ariko hari igihe ubunye hari ukuntu Imana yagiriye ubuntu ushobora kubyuka nkagira veille yanjye jejenye gushika 5 heures du matin. Ndi muri salo yanjye senga mpimbaza Imana, akaca byuka ntabwo ndamutse ndambwira hari igicaniro c'Imana, kandi ndashaka nawe umenye yuko hari ikindi gicaniro kivuga gusumba icyo gicaniro cyawe. Rero imbere yanjye si cyo cyonyine, ariko ndashaka ko abantu bakizwa. Navuze Mana ko wanzanye ngaha
ngomba mitara ngo naba abantu bamurikirwa ariko bakumenye ikintu gihari igiki nibamenya abantu baraza gusenga ariko agasanga ni wa muntu ari kwinyoza ngahanze kunzinzi kugwana naba oya ndabere kugwaneza ndabere kurukundo malgré tout turasenga naco bintwaye tuzobona amasengesho ariko kuki nzamukobera umenye uyo Kristo hari undi yabuze umugore we araza turasenga hamwe sinzi kwa numvana neza ariko ndagenda mu goto gwe nkavuga Yesu baravuga gutya ariko araza muri sedire n'umupolone araza muri sedire bisigura yuko ngo aho Imana yagushize mu bitaro kweki Imana itubwira ngo muri umunyu w'isi ese umunyu utagira akanovera uba uri ikiri muri itara aha ari muri Liege muri itara ni mwisuzugure hari ubutunzi butekeye muri mwebwe kandi ikindi naco nabwo Imana yamagaye Pastor Shire ngo yagushize ngaha Liege ngo niutegereza kubwira ubutumwa Yesu yavuze ni mugende mubwira amahanga yose bisigura yuko urafise part yawe na pastor arafise part yiwe erega nashobora kuba Mose adafise Aroni ngo na Yoshua amushire kuboko hejuru ngo asenge undi nawe ari impande yiwe arambwira oya pastor naguri wenyene nanje ndaje kuri uyu muji n'ukuri muzofata Liege yose muzofata Liege yose kuko ndababwira zijya nebe nazibonamwo abantu bakura amaso y'umwuka Imana bakura amaso y'umwuka nimubone ibigaragara ariko nimwaraba mu mwuka uvuge izi ntebe zuzuyemo abantu muzorara nje narakoranye n'abarabu iyo hageze umwanya wabo gusenga barasenga nibaraba ngo no umushefu abazi yuko aya n'amasaha yanje yo gusenga aragenda agasenga ariko nibangaye n'abakristo nibabamenye ko ari abakristo ugasanga murakorana ni kubera iki bibaza yuko Imana yagushize aho hantu bibaza ngo bigera amafaranga gusa ariko mu umuntu ube n'umuco kuko kuba umuco Imana ivuga ni umuco umurikira abandi uri umuco umurikira abandi sukumurikira gusa ngo ariko mworeka n'abandi inzira ija mu bwami bw'Imana Yesu ashimwe tusome mu Korinto wa mbere igice cya 6 umurongo wa 20. Mushimishe Imana mu mibiri yanyu. Yesu ashimwe. Soma Tesalonika wa mbere igice cya 4 umurongo wa 4. Tesalonika amenye kuganziriza uwiwe mu benzwa no kumukubaha. Yesu ashimwe. Ahandi muri Korinto baratubwira ngo muraba agaciro kanini nabajya abantu
agaciro kanini kuko Yesu ntiyapfiriye abakijijwe gusa yapfiriye n'abanyabyaha. Yesu ashimwe. Nabo bafite agaciro kanini, ariko buriya iyo utazi agaciro ufise witwara uko ushaka. Nico gituma n'iyi verse ikurikira itubwira gute, iyo utazi agaciro ufise witwara uko ushaka. Kuko nababwiye mutekeye nk'ubwiza bw'Imana, nimugende nk'abantu bafite agaciro, ariko nabo mubwire bajya abantu nabo yuko bafite kajya agaciro. Iyo ufite agaciro ntiwitwara nk'uko ushaka. Ushobora kugenda ngo inzoga ngo guhera, hari ibintu bita ngo guhera muri weekend ngo weekend meshanga baniki, ugasanga guhera jeudi gushika dimanche ugasanga umuntu ntabwo yigera aryama ni mu nzoga nyinshi. Nibaza ko ari umuntu ari normal yabikora, barakeneye Kristo bene data. Bafite agaciro kanini imbere y'amaso y'Imana kuko nabo Yesu yarabapfiriye, ariko nimutababwira ntibazomenya agaciro bafise. Yesu ashimwe. Reka duhaguruke tukorere Imana. Yesu ashimwe. Nashaka dukora ikintu bwakeye. Aha twese nkuko nabivuze turi abakozi b'Imana, kandi Imana yaduhamagaye iratera akamo ngo ndatuma nde la moisson shyira no mu gifaransa turabyumva. Baravuga yuko ngo umwimbu ni mwinshi ariko abakozi ni bake. Reka duhaguruke, je nawe twahaguruka tukemezanya hamwe tukagira ukwizera kumwe, tuzozana benshi kuri Kristo w'ine kandi. Rero ngaha tuhaguruke, mu guhaguruka umwe wese abiyizi, arazi ahantu hari intege nke, arazi ahantu akunda kugwa, arazi ahantu uvuga yuko Mana sinashoboye kuba icyitegererezo cyiza ku bantu nari nakwiye kuzana iwawe. Mana hari intege nke zanjye nzimo, ariko Imana iraguhamagara ngo kuko abo yahamagaye, abo yatoranyije hariho ni uzindi black ise umugenzi wanje aragera ndamubwira